Kajing puli naga kitab u Jeremia nang itholupa. Kilaya ong aling niya sala persya ya u Jeremia na bakaan kan dono na uling do ni kajing ay buit na ubastad ni kaktin na unong itholupa. Yang niya wa dong persya ya u baningam sngap syu ikiktin jong u. Tusya skore nga kutray batu sngap ya kajing kerpat jonga. Hatu kajing sneu kalong kabainong ya kajing bha. Penban kilati kathliu ya kajing im jonga. Tukan mau kumnu ngalayang hakmat jong me ban kran bha na kabenta jong ki ban penkiare kajing bitar jong me na ki. Kaktin jong uturay. Kajing puli na ka gospel kat kum Matthews hakata kapor kat bau Jesu udang lekiu sya Jerusalem ula khot kerpang yaki kat arangut kisnran bat halenti ula ong haki hakmi ngi lekiu sya Jerusalem bat yau khonu breu NIT hakileng do rangba bat kistat ain bat kin sapenrem yu uban yap nangta kin IT yu haki jentil ba unsya rkebeng sya sempat bat sya sa narpna henrei en sapen mi pat yu hakasngi kabalai te kakme ki khon usebedi kalawan syu lembat ki khon jengka bat dakabadem ngon hakmat jeng kala kerpat na kumta ulakali yeka ayu phikwa kala jubab yu to hukum bakini ki khon jenga arngut kin syong uwei hakamon bat uwei hakadiang jongme hakahima jongme henrei u Jesu ula jubab phimtip ayu phipan phila mo bandi yaka khuri bangadei bandi kila ong hau ngila ula ong haki phin sadi yaka khuri jonga henrei ban syong syakamon jonga bat syakadiang jonga kam syong hanga ban ai henrei kadei nakabenta jongkito yaki balamang lupa dau kupa jonga habaki sipeungut keleos ngeu syapang kani kile bitar yaki taki arngut sipara kum tau Jesu ulakhot yaki syau badula ong pitip baki nong sensyar jongki jentil kile don bor halor jongki bat ki bakrau batri jongki kile traikhle halor jongki kam dei ban long kumta hapdeng jongpi henrei uno ubakwa ban long ubakrau hapdeng jongpi udei ban long usyakri jongpi bat uno ubakwa ban long ukledu hapdeng jongpi udei ban long umrau jongpi kumta ukhon ubreu shem lawan ba endup syakri yu henrei ban syakri bat ban ai ya kajing im jong kum kajing seuspa ya ki babon ka gospel jong utrai